Lulu shirela ka pela se mosholo o tlo go bona. Maja, motho yo boemile yana ke Lulu. Nna ke tsere o lela kang bro. Tlogela go ikgakantša. O tseba gabotse gore be o na le Lulu. Motho o bolelang ka ena se ke mmana gale. Maja wa tseba ke dumo ka re di-bursary nke be di ntwela ka mokgwa basadi ba go lwelago ka gona. Sem, o tlo thoma go mpele ka jwale, please. O seka wa etša ka lefahla wa rra. Le wena wa tseba mose gore o se febe. Mose wena jalo thomme go nro. Ke kgopela o se kwa ntlwaela gampe pa. Se kwa ntlwaela gampe. Ke tla go robaganya nouso. Ebile o ka se ntire selo nna. Go ka nyiwa nouso. A ke na ene tša go lwa le wena ne. Tloga mo pele ga ka ebile o mpališa go pheta mabaka ka. Ke a tseba gore o nyaka go tšhithela Mantwa kere. Nna e re ke tsamaele pele ke bolaya motho. Gomme a ke tsamaye. Ke bone Lulu ka mogare. Ke nyaka go ema mo ntle ke ba tšee dinepe mo lefastereng. Ke nyaka go fixa University of CaliToonz. Ge e le Maja ena, ke nyaka go mo ruta go phela le batho. Ga a ntsebe gabotse, a botšiše kamo. Hai man, ke a go nona. Why o ka re Maja wa ntšhithela gape? Gape ke na le feeling ya nngwe so. O ka re ba njela monna mo. Wa tseba ebile ke boregile. Ya re ke no dula gona mo, ke tiele ke moya. Ke re ebile ke feditše go attenda for today. Ke hweditše se ke se nyakago. Ge e le Maja ena, o tlo ntlhoele mo ke fetile go gona. Mose motho yola ka Mantwa, e re ke go yena. Lulu wa bona dilo tša go dira dilo solo di re tantšhitše. Gape se mo re bone. Maja, gane le re bothata bao keng? Gane ke nna ke rileng ka re se matle ka mo pharmacy. A re tlogele tšeo man, dira ka pela ke go iše gae. Maja, gape o se ka bolaya le nna o ka re ke nna ngwana. So re ino bele gore ga ke nyake batho ba tseba gore nna le wena re boelanene le ona. Re ne le ngwana together. Awa Maja, gape ona ka mokgwa re ka khutiša ngwana a rena. Batho ba tlo no tseba mose. Mo gona ke a tsebe, ino bele gore ga ke nyake gore Mantwa a find out ka nna le wena. Oh, why? Gante a se re tlogela Mantwa wa nyala nna. Lulu, gape swantse re bapale dikarata tša rena gabotse. Mantwa a swanele go find out ka nna le wena gona bjale. Bona, ke a o kwa Maja. Mara nna nka se go belegele ngwana wa moshimane wa fetša ba tla wa nyaka go raloka ka nna. Lulu ke rile ka re ke tlo go nyala. Mphe chance ya gore ke sote dilo tša ka tša bophelo gabotse, please. Mantwa wa o dutše mo le wane. Hawa, ke no nyaka go tiela ke moya. Bjale ke a bona gore wa e Maja a raloka ka wena so. Sam, wa o thomma ke re wa tepona. Go gape nna ke na matla go hlwa ke o mana le wene nna. Ke tla reng, I think you have nothing important to do with your time. O nyoko reng? Kwang motho ele. Se ka ntlwaela nna wene. Heban, a se nna ka monna. Ke tlo go raga wa shulela. Se se ka wa ntlwaela kere, o kgona ke Maja go tšhithela. Hao, gane wa o rata gore ke kgona ke Maja ntšhithela. Keng, gane o koleng? Ke tlo kgona go go botša bjang o no thoma ka go mphaphela every time ke bolela le wena. Sorry lwene. Gane keng ke re o koleng mpotšihle. Nna ke nyako go bolela ka gore ge le hlalana le tlo ba le re hey Sam hey o thuba di-relationship. Sam, bolela le wene man. Ai, tla ba ntena ebile. A re tšhore menyana ka tšeo. Gape allowance ya ka September ga e reflect. Awa, a se wena o noši. Ke kwele le ma-student a mangwe a bolela so. Gape bursary ya mmušo ya re hlakiša. Ke re o ka bolela gape. Ma-teacher re tla editše shem. Mola re sa tsena high school. Ke sa gopola. Ba re boditša gore ge re ka pasa gabotse, di-bursary le di-university di tlo re lwela. Ke re, ge ke gopola gore ke hlaketše space jwa mo University of CaliToonz. Nka re nka loma my former LO teacher. Nna ke re ka nako ya di-registration tša first year, e be ke sena le marobalo, e be ke robala lining sesi. Wene, ke re tša di-registration le di-space ke a di bona. Nna mmemo ka mmetse, sala mpotša re ngwanaka, se ka kitimela motšolo, ka gore o meeta soulmate ya gago university. Ba go tla editše sham,
gape ge e le Maja ena a se soulmate ya gago. hao gane o ra jwang ga gore Maja a soulmate yaka hao gape nna le motho ele re ya ratana wene yo Se se rena ke go tlogele mara o tsebe gore go Maja gona o bethile fase. yane e be ke sa maketše be ke thoma go nagana gore nna le wene šetse re thome go kwana gane ke a tetlaetše ya wene ai o jo ba bosepa jwa motho shem awa o jo ba bosepa jwa motho. Maja e be le jwang letšatši la gago le kgono wa o botšiša gane ba go boditšeng ka nna hao motho wa modimo haui gane o swere efe ke potša ke mang gona goreng ga o ga potlong ga ka ntšha jwalo ke tla reng nna a ke re phela o nnaganela gore nna ke ya go cheatela haowa my love no ga o nna ke ya go tshepa ke a tsebe gore ga o cheat mos awa ge o bolela so o nkoša bose jobana laka gane ke mang a mfounela le mašego a makaso why o sa arabe Maja why ai motho ke tla mo founela tomorrow. what if motho wa gona o nyako o bolela le wene ka dilo tše di serious motho wa modimo ke re ke tla go founela tomorrow. haowa Maja wene o ka rona le bothata matšatšing yana wene ke na le bothata bja eng e bjale nna nna ke tse re o bolela ka eng Maja nna ke nyakonyaka gore o tsebe gore if wene o boetse o ntšhithela gape ke tlo tseba soon a gone nto o tlang go itseba ka wane nna ga ke cheat tipsini wene ke timiša sekgetokwa ya ka nako yona e tlo fihla ke a tseba kere o bolela ka eng e bjale ke eng nyako paya revenge a gona taba mara tseba gore tšatši le ile gore go tlo jola nnane le sa thanwa tsa kore o tlo šala swere molomo so a sa kgole matlho a gagwe ka mokole gore ba re lecture ile ya rena ya mmetse resignile semo gape ra tla ra khutša wene yo gape ba re doctor bothata o resignile ke kwele le nna ba re go tlile lecture e mpšha ebile ba re ke mosadi nna yena wa tsakeng I just hope gore mosadi wa gona o tlo dira gore abstract algebra e be bonolo gape wane e tlane go thatha fela ka gore ga o serious ka sekolo hao o ra jwang ga gore nna ke serious ka sekolo jwalo a ke re wa bona wa thoma ai man a ke re o tletše banna mo university ebile no o ke phetošitše res wife wa tseba wene enena awa kore a go kgone gore motho a bolelele wene ne a feletse ka bothaga ebane a o jo ba bojupa ngwana batho bodupa ke tlhogo yo ya gago ya se kgone go nagana hai a re tsene ka tlelaseng hai ka re bile o ka re lecture a mmetse e fihlile Good afternoon. I am Professor Satani. If you don't take my class serious, you will fail. Even if you take it serious, you will still fail. I have only one rule. One simple rule. If you miss any of my classes, one of my classes, you will fail. I'm not going to touch chapter 1 and 2. No, you did that with Prof. Botata. Chapter 3 and 4 are self-study chapters. And make sure you remove all the books on your desks. You're going to write a quiz now. Prof, is the quiz going to contribute to our semester marks? I don't like stupid questions. If you have nothing important to say, keep quiet. Ya a mo ra tla ra kopana le dipela dithota he banna motho tlo ba gopola Dr. Bothata mo